provjeru. Svaka će provjeriti kako je ova druga oprala. Prvo Lordi provjerava. A super, ti snimaš. Ok. Reci više. Dobro. Ovaj štap će poprilično zmazan, vidite? Da, to su alge. Vrlo su dobro. Lorde, mogu samo da pitati, mogu ja oprati onu roskicu malu? Da, naravno. Kamenčić. Da. Uglavnom, ovo baš nisi ni dotaknula, jel da? Što? Pa to se ne može. Već godinama, zar toliko dugo nisi čistila? Čekaj, ovo je ušlo u staklu, nema veze. Znači, prošla si! A nisi ni pogledala iznutra. Morali bi uskoro kupiti novi akvarij, jel da? Ferrari? Da. Gledajte. Ovo je bilo stvarno dobro. Sada mu provjeram. Može. Ja te uvijek jako kritiziram. Ja snimam. Ovako, vidiš me. Ovdje tu je jedna točkica algi. Pa rekla sam ti da ne perem tako Ovdje tu dobro. je. I ovaj tu. Blistav i čistav. Kad je taj velik. Blistav i čistav. Wow, vidi se ocijaj. Da, gledaj, stvarno. Uvijek se vidi, čak i dok su alge. Možeš prestati snimati. Sada ću oprati sa ovom keficom za nokte. Dakle, ako imate kornjaču i pripremate za izložbu kornjača, što vjerojatno ne, uglavnom, kornjača se pere svojim, a to sam pročitala na internetu, to nisam ja, ali svejedno. Ko ti je to pročitao? Pa mama. A, dobro. Na kornjaču nikad ne upirite mlaz vodu. To sam ja izmislila. Što? Kažem da na kornjaču nikad ne upirite mlaz vodu. To sam ja izmislila. Ok. Onda stavite mlaku vodu jer ne volim ledenu ni toplu. Ne volim ledenu, ja uvijek stavim ledenu. Ok, pa valjda će preživjeti. Već je. Ovako stavimo nju, onda zasabonimo vodu i onda ovako sa keficom. I više nije zabavno pa možeš prestati snimati, onako je mutno. Ovako? I ovako izgleda kad se dok se zabuni. Stavila je sapuna bedakinja jedna. Ali nisam stvarno to oprala, nego sam krenula zato što inače sve perim sa sapunom pa... Daj kornjač će ukrepasti. Pa ću isprati. Sad se zabunila, da se zabunila. Ajde, prati. Joj, da barem možemo imati kameru jezik. Ha? Da ti kamera isplazi jezik, kužiš. Aha. Možeš prestati snimat dosadno, je? Ne, nije. Sad je mutno kao što to ti obično radiš. A, evo ga. Ako išta vidite, ona pere kornjaču. I to je jednako. To je blaka. Daj, Roska, nije valjda se nikad ne pereš. A ti živiš u vodi dana. Da, i živi u svojim grečima. Koji nas tata potječe da peremo jednom mjesečno. Zeleno mi je ostalo na ruci. Da, to je normalno. Ne uzbuđuj se, nisi nikakva posebna. Znate što? Nemoj tako glasno, Ja sutra imam ujutro školu. Znate kako je to dosadno? Bože, još nam je samo jedna crtica na kameri, morat ćemo ju puniti. O, koje čudo, ti stvarno rijetko koristiš kameru. Nisam ju koristila par mjeseci. Par? Oko pola godine. Možda pola i... Ovo se ostalo baš i ne, da... A dobro, oko pola 2 mjeseca. Ne, pola 1 mjesec. Ne zanima nas. Evo ovako, sad stavi na pauzu.